mina kufa. Mara niua muandora niua. Mama, batoto yangu. Voice of Humanity. Voice of Humanity. Voice of Humanity. Vita vinatumu miaka mingi Kongo yo. Haki za binadamu haziheshimiwi, wa mama mabinti wanabakwa yo. Unyanyaswa. Watoto wadogo pia wanabakwa. Mayatima wanakuwa wengi na wajane wanakuwa wengi mashariki mwa Kongo. Hiyo yote inaleta stress, traumatisme ndani ya maisha yetu. Sana wanawake, mabinti, watoto wadogo. Voice of Humanity. Counseling traumatism. Voice of Humanity. Voice of Humanity ilikuja kusaidia watu, kushauri watu, kufundisha watu kisi ya kupiganisha, kumaliza traumatisme. Papa Mwanda amerudia na familia yake. Amesikia mashauri ya Voice of Humanity. Amekubali kuishi na familia yake, kuitunza vizuri. Voice of Humanity inashauri, inapana mafunzo kwa watu wengi, watu mbalimbali. Kwa ajili ya hiyo tunaomba kwa kila mtu ambaye yeyote mwenye roho nzuri wa kusaidia Voice of Humanity, kusudi iendeleshe kazi zao vizuri, wapate kusaidia wakimbizi ni wengi na hawa watu wote wenye stress, misongomano ya mawazo, na walio na vidonda vya roho. Tunalomba msaada kwa mtu yeyote mwenye roho ya huruma, ili tusaidie wale walioteseka, watoto waliokataliwa na familia zao, waliotupwa mabarabarani, waliobakwa, wajane, mayatima, wakimbizi wamekuwa wengi.